Kubleshibunya pibaro ki perlo ki bapeja kani ka video ka bamenta de sashin pat nya pej ya ki report ki badai menta kasni ka nyo 3 April arhajar arpel ngayok singa ba don nakajing ya kren shani sha Thailand ne kajing per saprang jong ki bru don ki ba ong ba napo shilong ru la don ki ba yo pang coronavirus ndrai ni yo I bakat kum ka report bala oblut hakanika Ministry of Health and Family Welfare Government of India kat haduk kini kisngiru ampadon uwairu ubayo pang coronavirus na po Shillong Meghalaya te kini kedetang kijing pen sampriang lamler te ngabhawan nam yanget yakane te menta ngin ya peja ka report kabala update hakanika Ministry of Health and Family Welfare hakapor khandai baji step ki kita ki state bat ki dawlen nong ki bla shakta alane ki bla confirm baki yo uniu coronavirus ki bahap hapo India. Andhra Pradesh ki bala tikna ba yo uniu khnyang jingpang coronavirus kelapoi hadu aspa Andhra Pradesh Andaman and Nicobar Island Shiphongut Arunachal Pradesh iway Assam arphundrungut Bihar Laipo Arngut Chandigarh Khatprangut Chhattisgarh Shiphongut Delhi Sanspa Arphulangut Goa Nyongut Gujarat Shispa Saungut Haryana Khnaiphongut Himachal Pradesh Khatlangut Jammu and Kashmir Shispa Khandangut Jharkhand Saungut Karnataka Shispa Sanphawangut Kerala Laispa Arphunyungut Ladakh Khatsaungut Madhya Pradesh Shispa Anrupsangut Maharashtra Nyospa Sapoprangut Manipur Arngut Mizoram Iway Odisha Arphuwangut Pondicherry Sangut Punjab Nyapandrungut Rajasthan Arspa Prangut Tamil Nadu Ndruspa Arphuwangut Telangana Laispa Arphuwangut Tripura Iway Uttarakhand Laiphuwangut Uttar Pradesh Laispa Sangut West Bengal Khnaiphwangut Ladangi Khenlang Baro nakini ki state kelakot syaka 1,000 sauspa Arphuwangut kibla tikna lani confirm baki yo yakani ka jingpang coronavirus kinukis lani ki bayo thamai laispa sansangut ki bakoj nakani ka jingpang laispa arphandrungut ki bayap shispa khatsangut kani ka de ka report bala report menta kasni haka website Ministry of Health and Family Welfare Government of India haka por khanai ba jeng step tementang inya pe ya kisan tali ki state kibla shakta palat haunu coronavirus Maharashtra kinongpang lani kibla shakta haunu COVID-19 kelapoi kembah nyaw spa sapoprangut Tamil Nadu hendruspa arphuwangut Delhi sanspa arphulangut Kerala laispa arphunyungut Telangana laispa arphuwangut kini kideki santali ki state kibahap hapo India kiba shakta palat haunu coronavirus katkum ka report ba menin kasni ngiyo iba kiba yo unu COVID-19 kapoi 1,000 rupunyaw hendrai menta kasni kalakiu 1,000 sauspa arphuwangut kat hadu menta kasni don stang light di ki state lani ki jala ki bidang light nakane ka klam lani ka coronavirus kiba hapo India te menta ngina pe ki kita ki state number way Meghalaya number R Sikkim number line Nagaland kini kideki light li ki state ki bahap hapo India bidang light na uniu khnyang jingpang coronavirus te kumngi ki pajba jongka Meghalaya kat nu ngis komen namar kat hadu mentang yo iba 4 don uwairu ubah yo yakani ka jingpang coronavirus hendrai watlah katar ngimdai ban kensting yakani ngidai ban ya try lang bat ka sarkar bat nget jaka baka ong khnang bangin laj nakane ka jingpang COVID-19 lane coronavirus te tangkine ngin sai kendu biang salasai te lada phikwa ban tem shu
Sepang ka report ka bala sai phila ban subscribe ya kan ka channel ka chungi khuble sibun